Ndagusuje nanone kandi wo kurikirana TV Rwanda njye gusuhuza kandi ukwifuriza kumererwa neza. Nitwa Clement Ndayisenga. Nyemerera nanone twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko nanone by'umwihariko no mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu, aho hari kuvugwa amakuru yuko hari ibisasu bimwe biri guturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birashwe na wazareno ndetse na FDLR bikagwa ku butaka bw'u Rwanda. Wagiye wumva inshuro nyinshi cyane mu biganiro bya Rwanda, aho Repubulika Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gushyiraho ingamba z'ubwirinzi, ariko izo ngamba z'ubwirinzi ntabwo abantu benshi bamenyaga ngo izo ngamba z'ubwirinzi ni izihe. Kuri uyu munsi rero biravugwa ko izo ngamba z'ubwirinzi abatuye mu karere ka Rubavu aribwo babashe kuzisobanukirwa ndetse bakamenya n'akamaro kazo, kubera ko ibisasu biri kuraswa mu Rwanda biri gusamwa n'ubwo bwirinzi bw'ingabo z'u Rwanda. Bivuze ko ibisasu biri gusamwa ni ibisasu biri kuraswa ku mupaka wa Grande Barriere, hari kuraswa ibisasu byagiye biraswa n'igisirikare cya Kongo Fardc ndetse na wazareno na FDLR. Nari nakubwiye mu makuru yabanje ko hari bamwe bayishyikirije ingabo z'u Rwanda RDF, abandi bakaba bishyikirije ingabo za MONUSCO bamanitse amaboko bavuga ko batsinzwe n'igisirikare cya 23, ariko hari abavuze bati twebwe tugomba kurwana mpaka. Abongareno ndetse na FDLR niho bari kurwana n'igisirikare cya 23, abandi bakaba bari gutera udutero shima babihishe mu mazu yo muri Goma, bagacunga umutwe wa 23 bakarasa ibisasu bakongera bakihisha. Ibyo bisasu rero byanageza ahubwo bafata icyemezo cyo kubirasa no ku mupaka w'u Rwanda, ahari kunyura n'abantu benshi bahungira mu Rwanda. Impunzi nyinshi z'abanyekongo ziri kwinjira ku butaka bw'u Rwanda zifashishije mupaka munini wa Grande Barriere. Aho ngaho rero naho harashwe ibyo bisasu, bimwe bikaba byagiye bigwa mu mujyi, nako byagiye bigwa mu karere ka Rubavu, bimwe bikagenda bigwa ku nzu z'abaturage ndetse no ku bindi bikorwa bitandukanye. Ariko nanone ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, hari ibisasu byinshi byagiye biraswa, ubwo bwirinzi bw'u Rwanda bukabishwanyaguza bigashikira mu kirere bitaragera ku butaka bw'u Rwanda. Nibyo rero biri gutangazwa n'abantu bari gukurikira amakuru ari kuvugwa hara mu karere ka Rubavu. By'umwihariko ibisasu biri kugwa mu Rwanda rero ni ibisasu bimwe cyane byakozwe kera, kubera ko iri koranabuhanga ryifashishwa mu kuba ryagenzura ibyo bisasu ko bije rigahita ribishwanyuza bitaragera aho byoroherejwe. Ni ikoranabuhanga ryifashisha ikoranabuhanga rigezweho, aho usanga rero muri iryo koranabuhanga rigezweho rimwe na rimwe harimo ibisasu byakozwe kera bitabasha kugenzurwa n'iryo koranabuhanga. Akaba ari amakuru ari kuvugwa ko mu karere ka Rubavu rero hari ibisasu byinshi byagiye biraswa mu mirenge itandukanye ya Cyanzarwe, mirenge ya Rubavu n'indi itandukanye. By'umwihariko hazwi nko mu Birere harashwe ibisasu, kandi aho ngaho hafi hari karitsiye n'ubundi isanzwe ibamo mu Birere, hari karitsiye n'ubundi isanzwe ibamo FDLR. Ni hafi y'umupaka w'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero narwo ubwirinzi bwarwo bukaba bukomeje gukora ako kazi ko gusubizayo ibyo bisasu. Ariko ahangaha ushobora no kumva uko umwuka wifashe, ibisasu biri kumvikana aho ngaho mu karere ka Rubavu. Ni ikintu dore hano niho haguye isasa kuyikompora byarapitse, abantu barimo barirukanka urebe. Ni maisha uriya munyamakuru, abantu barimo barirukanka dore ngo turashoreranye. Hano imbuma imeze nabi kabisa, ibintu byacitse hano kabisa.
urabyumvise uko byifashe ibisasu, urusaku rw'amasasu mu karere ka Rubavu, ariko umuntu yakubwira yuko ubu ngubu ibikorwa bimwe na bimwe mu buryo bwo kwirinda yuko ibisasu byaraswa bikaba byagira abo bihitana cyangwa bikangiza ibindi bikorwa bitandukanye, by'umwihariko buriya abantu nibo wavuga ko bari ingenzi. Hari ibikorwa bimwe na bimwe byahagaze mu mujyi wa Rubavu. Amaduka yose mu mujyi wa Rubavu ubu ngubu arafunze. Amaduka yose mu mujyi wa Rubavu arafunze kubera ibyo bikorwa bitandukanye n'amasasu ari kuva muri Repubulika Demokarasi ya Kongo araswa na Wazalendo ndetse na FDLR. Urabizi ko umutwe wa FDLR ni umutwe u Rwanda rwagiye rugarukaho kenshi rushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko ikorana n'uyu mutwe ugizwe na bamwe basize bahekuye u Rwanda mu mwaka wa 1994 muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Baragenda rero ikosa n'ubundi Mombutu Sese Kuku Wazabanga yakoze icyo gihe ayoboye cyitwaga Zaire, nuko yemereye abari basize bakoze jenoside mu Rwanda bo mu ngabo za Fardc ikwinjira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bitwaje intwaro. Ubundi impunzi yo zihunze uri kubibona kuri bano ba Kongo bari kwishyikiriza u Rwanda, bari gutanga intwaro zose n'ibindi bafite. Wabonye yuko bari n'abantu babaswe n'urumogi bari kurutanga rwose, banywaga urumogi bakavuga ko kunywa urumogi kuri bari ibintu bisanzwe, ariko nta mpunzi yinjira mu gihugu ifite intwaro. Ibyo rero byo kwinjira mu gihugu bafite intwaro muri Kongo, muri Zaire, nibyo byatumye bashinga iyo mitwe yagiye iza no guhungabanya u Rwanda mu njyabiye zitandukanye kuva muri za 1996 na 7 intambara y'abacengezi, ngira ngo urayibuka niba uri mukuru icyo gihe wari uriho, kugeza muna n'ubu ngubu uwo mutwe uracyagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. U Rwanda rwagiye rushinja Kongo re gukorana n'uwo mutwe, kandi na raporo z'umuryango w'abibumbye nawo ariko umuntu atarasobanukirwa neza ngo bundi muryango koko ukora mu nyungu zande, wagiye ugaragaza raporo zigaragaza yuko uyu mutwe wa FDLR ukorana byeruye n'igisirikare cya Kongo Fardc. Naho rero uyu mutwe wanze gushyira intwaro hasi, uravuga ati turakomeza turwane na M23 ndetse n'abandi binjizwe mu gisirikare bazwi ku izina rya Wazalendo. Wazalendo ni nk'abantu b'ibihazi cyangwa se ibihararumbo binjijwe nanone mu gisirikare cya Kongo, bahabwaga training nk'izi cyumweru cyangwa ukwezi bagahita binjizwa mu gisirikare. Abo ngabo rero nibo bakomeje gukora ibyo bikorwa byo gukomeza guhangana n'inyeshyamba za M23 zari zatangaje ko zigaruriye umujyi wa Goma, ariko na n'ubu ngubu urufaya rw'amasasu yaba imbunda nini n'intoya birakomeza kumvikana na n'ubu. Muri aya masaha tukugezaho iyi nkuru biracyumvikana mu mujyi wa Goma. Ntabwo ubu ngubu abantu babasha kwinjira mu mujyi wa Goma bavuye mu Rwanda kubera yuko abantu babujijwe kwegerana n'umupaka wa Grande Barriere nawo wifashishwaga kubera ko warasagwaho ibisasu muri aya amasaha birimo kuraswa na Wazalendo ndetse na FDLR. Ariko ingabo z'u Rwanda by'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda RDF kiri gukora akazi katoroshye ko kuburizamo ibisasu bimwe na bimwe kuba byagera ku butaka bw'u Rwanda, nuko bitabujije yuko hari ibindi bisasu byinjiye ku butaka bw'u Rwanda bikabyangije ibikorwa bimwe na bimwe bitaratangazwa kugeza magingo aya ngaya. Mu masaha ari imbere turakomeza kugenda dukurikirana amakuru ari kuva mu karere ka Rubavu, ndetse tunamenye ibyo guverinoma y'u Rwanda iraza kubitangaza, kuko byanze bikunze iraza kuba ishyira ahagaragara itangazo rigenewe abanyarwanda muri rusange n'itangazamakuru kuri ibyo bisasu byakomeje kugenda byinjira ku butaka bw'u Rwanda. Kuko ku munsi w'ejo n'ubundi hari umusirikare wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo winjiye mu Rwanda arasa umuturage arapfa. Ibyo byose rero ntabwo guverinoma y'u Rwanda yari yagira icyo ibitangaza, cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda RDF. Twiteze ko mu masaha ari imbere hashobora kuza gusohorwa itangazo risobanura ibyo bisasu byarashe mu Rwanda ndetse n'ibyo byaba bimaze kwangiza n'abasirikare ba Fardc bamaze kwishyikiriza u Rwanda uko baba bamaze kungana, imibare yabo uko ingana muri rusange. Ibyo byose ni ibyitezwe kuko n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Maître Are Mukurarinda, n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije, amakuru dufite nawe nuko ari mu karere ka Rubavu ari gukurikirana ibyo bikorwa byose muri rusange uko biri gukorwa. Natwe rero turakomeza kugenda tubikurikirana muri rusange kugira ngo tumenye se mu karere ka Rubavu bimeze bite, ibikorwa by'ubucuruzi bya
byafunzwe yego. Nari nakubwiye mu makuru yabanje no kuri NCTV Rwanda ko amashuri nayo yafunze mu rwego rwo kugira ngo abanyeshuri bajye mu rugo mu ngo zabo batuje. Ubwo ni kuri ba banyeshuri biga bataha, abandi nabwo ngubwo bari mu bigo bagomba kuba batuje bameze neza, bari ahantu badashobora kuba hashyira ubuzima bwabo mu kaga, isasu rishobora kuba ryaza ikabafata. Nanone kuba wabona imodoka ku bantu benshi bari gutega bava mu karere ka Rubavu begesa mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu mujyi wa Musanze, n'abandi berekeza ahandi hatandukanye, niyo yabajya mu burengerazuba bw'u Rwanda, ubwo ngubwo aramutse ajya za Rusizi na Karongi, nabwo ni ibintu bikomeye kubona imodoka iva Rubavu yerekeza mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu bice bitandukanye tukubwiye byo mu Rwanda. Ni ibintu wavuga ko nabyo bigoye cyane kubera abantu benshi bari gushaka imodoka, ndetse bishoboka ko na gare ishobora kuba iraza kugereza ubwo ishobora kuba ifunze mu gihe ibintu birakomeza kugenda biba bimeze gutyo, amasasa akomeje kugenda agwa ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo turagenda byose tugenda tubikurikirana muri rusange uko biraza kuba byifashe. Natwe na NCTV Rwanda turagenda dukugezaho amakuru 5 kuri 5 yuko ibintu byifashe mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu karere ka Rubavu. Ndagushimiye cyane gukurikira amakuru n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Nyine nitwa Clement Ndayisenga, ariko nturebe gusa, nyabona ukore na subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tukugezaho bijye bikugeraho mu bambere. Ciao ciao.